ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net footage ordar mapi nginwan ra mangi hakhir dob ying jongpi Dr. Indah Keolin Kharbuli, MBBS, MD, DM Nephrology. Idai Dr. Baningkong haga jela jongi. Ibala pentebit jela de ban sumari ki badan jingshitom ki kelai ki bam light penjahit bha ki baat ki kejan mat ki badan kam ban le dialysis. Wan ban yakendo yi ha Woodland Hospital dhan kheti Shillong man lakas ngi do ka por shipho baje min step shaneng. Ka Joint Action Committee jong ki South li ki shnong ki bekin top ya ka shnong lakhar ka shnong do kha nong tulo bat kesnong mauling kedeng hakalai tarik unai leber arajar arpuar ki labu hakmat ya ka thong man penne pensa ya ka mai mariang ya ki merat ki ba im ha bat harengko bat ya ki klau ki petam ke Joint Action Committee kala shim ya ka rai ha ka jing pen sngoto pat ba bala penlong ha kesnong lakhar bat do kha ha ka bala shim bentalang do MLA jong ke nongpo constituency uba Meral Bonds im ubalalong kum kongsan harengkat ka jing sakhilang jong Deputy Superintendent of Police Crime ka Ribhoy District uba B Dingan ki officer ki bawan mi khmat na katrat wildlife fisheries but forest but kiway pan kaba discuss menta kasmiro kadai sapang kani information sharing kamu to kubor ko kinai dingi ya kanu kapala jia ne kapan saja dengar makar part ifi balada dan kanu ko information long lakloi banwan sa SP office banwan ni kanu ingi sim ka phone number ha SP office ni daladap kani ka program pila banyo contact number jonga sim ka contact number jonga nakadon kanu ka information kubor sapang kita ki jings new kenam bangin la banyak trailang bete la kami taki jings new bat banwan ra aro ka song sign ha kani ka snong ka karpat ifi ka coordination ka jing trailang hatreng ki police bat ki department nomor balai kidon katu kani ki case kumbai la mention mani kidon kita ki jingdi buat tinga kwa bat stress ba tam kini drugs mata bakal along serkai ba anong po bara kiwegi jakaro tikatan ka an kabagade ka NDPS Act deya katu ngihaban bot ba ngihaban follow ba kita ki procedure tik patik ngimde ban bakla tikata ko coordination bang akwa bat ki sinong kawai galong ba Ninde ban sim ya ka anya hakti ju hamtame lepe ini ki NDPS case nang ta pade ki murder ni ki rape case ya kitu adamos kila banne bacu detain yu breu ai ke information sangi nomor boleh nilai sembun haki case ba isnong ki thau baki VDP Hoy nga nang blame ki namar ba makiro kim yatib hay karkaan tikile kuno ibat ubreu lale lut ka checking body search na ta kali checking ka vehicle search lale tenang ta pade na kilala yu drugs kete ti makwa ban susu ba ya kitu ki search kala benar ka body search ni kala benar ka vehicle search satu Kisnong kim de bala authorize banle ikta. Kidewan tertib buat seki police department ngingin one banle badan kam a search body search ne ketiga vehicle search ne ketiga house search ngile mangi. Terkawai ro kabanga karpat hangi kasni ya ki nongsong snong. Kalong ba banlong lakloi banlong ki witness kinong saki hamtam yakini ki cases ba andak nganai example biang yakni ka NDPS case ki drug case nadu bangile ya katuka search nang tapade ngila search ngawat body ngilap itu drugs nya kali ngilap itu drugs nang tapade dalam dap itu ngile itu ki weight and measurement nang tapade itest ngile hadir ketu ngisis ikini ki baro ko ki procedure bangile
teng isdang damit kekut dangstep nama tolong lengdi pa tengim la ban mes iwe ru ipoin hatu iwe i prosedur bengi haban follow ngi haban ngim la ban mes iwe ru ga bakrau ban i bahaga ni kesni bagi nong chong snong jong ka do kha nong tlu bat ka do kha them piwan sha kani ka awareness program la ni ka program ban ai ji hikai na ka benda kini gimat beper ki bagi ni orang ba ki lok tumi ki la keren ngala judon benta ki awareness program ki beper ha ka ba ki babun ki nong chong snong kim ju kham sim kya neng isok kemen mereka sengi kemadan kadap kami di bacong harut hakier la kabra lak socah tu gi ye di balak ban sngap dia kan ni ketendong jing sawa kanong isok kemen ba fisim kia ani ke program ka ba deipor haduk kata alur gini gimat ki phang ki baper ke layo punya keren mar ngejulap haki awareness program baju penlong haki snong lada di Briu juga health department, lada na police department, lada na forest department, na PHE department apa gile, pan ai, ya gijing pensai, iduna bhagawan pan sengam. Dari ngisuk kemen nak kena kesengi, bana kaliang jong ini gerang bak senong, na kaliang jong GSC, gijing teri sitong gojong pi, ba pilala ban penlum perlang, kat kini ki para nong song senong, UPI, bacila sengap. Nak bata gini gijing pensai. Bat ngamaratin manong, begitu gijing pensai ke bapi pilayo, nak kaliang jong ke wildlife department, nak kaliang jong fishery department, nak kaliang jong ke police department, kamtam, agak berdei bat gijing sya, banben jong ki kente ki kena, agak juk bejungi pemerintah. Pilayo itu gijing tip ki wakongsan, bat yeki. Mau yeki, bat pun urlong yeki. Wana mailat baganik awareness program kabaya penlong mereka seni kan sulong tang kejingi kendu, tang kejingi disha, waing ta talakut lamar lingut, long. Jadi mar kata, gino gijing batai, kiba pilayo snow kene kapor snow bah bat yeki. Nakaliang gedunga kiba ongor cerman dari unang penskem. Ngada dero ekspat ubaci batai beres pangta inilah batai gini ka officer ki bulan burom kila batai dengar ai kerku kerdo au bacer ki merling tung la de ai batai buat kini kimat bapher laga dei ban penek pensa ki klau ki tap ki merat ki mreng do kha do prat ki telung lane bangin pet perman hakim lang salang laga dei gijing di drops gijing di pun buat kejing leben yaki kentai ki kena kejing syok edat hing asem masyarakat katau kumno begini yo kejing kai kemudian ladangin pai aga kitab Genesis lenong ke benengkong dekot ke benengkong kala keren syai ke benengkong ha ke sedang beli ulat tau ya ke beneng ya ke kendo kiding gisik kalau era mengendring bensim kesengi ke ban aijing syai Kidok kha, kidok penat, kimerat, kibapar, kiba halum hawa, latau yu bendriu, batum tata cia. Dagi spak senem ngilayat, dagi hajar senem ngilayat, hal lagi jom kijinget kibangi kidan kibalong Kristen, kidan kibalong Kristen, kidan kibalong nyam tenrai, kidan kibalong Hindu, kidan kibalong Muslim, kibuddhis, kiwi kijak nyam kibubun. Dari barok ngingit halala ke jong ngingit ke bangi ngidon ni boram ya kata bat ha ngingit jenti jong ngi kibreu fasla jo ko perthei dagi hajar snem ke balik no ibun ki kam babha ke bangi ngilale kidan shibun ro ikam ki bangi penjot ya kene kamaryang ka boble lai kerpang ini ka bangi i da lagi jong kikmat bun ki jakala nagin paya tem riboy ki klau ki tap ki bajarngam ha ki por ki baladep ki jing pom pothar ni kiding ki jing thang krengu ki ja jing rep ki bangi kidon ha bangi pom mi kiding duna ban kan mau ban thung pat ka kubor kalong ha bangi pom uwi ngi ban thung sipo ha bangi pom sipo ngi ban thung sispa
abang pom sispa di bentung siajar ngidon kam ye giding ngimla klem da pom ye giding kisik ngidon kam sina ying sina sem sina mit sina suki gipun giding don kam gidon ne gidi ben kan mau pan abang pom gidi benang ru bentung pan ki bahaying masam lane ki ofsar lane kino ki kenca bahe bakrau ki bateri ki bawan na ki wei pat ki jaga ni so komen ha ban ai bam ki dai jasolia mo jasolia kutendong udah tertep kantu kadai kajing bam tenrai ke jongi ke bam maki kimyo sya kata ke jaka ke ba isyong kisa bat kiru yo ban bam ni kajing bam ki bathamai ke kim yo bam bunuh menuru te habide bat kini ki dokha let's say lada wan ki officer ki pahe lalu kino kiri krau ki wan na ki wei pat ki jaka ngin ai bam me ki sibu da dok khayo mo dok kha karahu ne ka mirigal ne ka khar ga dok dok kha ka ba ki yo man ka siban bam let's say khatu ka bul ka ba ngi bu ki jingbam mo let's say ki ong ka de dok kha ga yo man ka sui lara jin bangila don lara kijong kijat dokha mo kum ka khasi yo mo ka bom yo sakiti kijaka rithor jin la bo igatu dokha kin jin la sultanat ban bam namar ba ka don la ka jong pat ka rupamat tuka ti kata ka de ka wei pat ka jing don kam ban pendek pensa ya kini ki dokha doknat badon hakini ki ka kiba ni misong misa Demne bila yosyo sepang kian ngala kelet di kaban itu haga tu ka awareness program bagi nang sudah dokha mo lese yang dokha ru kio ikane ka kerteng sinong lengba kijingdon di dokha hitrai ngam tharai ba pin bu kerteng dokha la dokha kamdon lese itu ki basyong basa ha ki por ki bahendai Hakapot kiwan buhay sinong itu jaka, lesai kata jaka kebun kita kah, hisabu kerteng sinong dah kata kah kerteng. Ngekan sepang kimrat kimreng. Katkum ini ikut nengkerok ngas ahe borok kirang pak sinong, ba kariti esensial mo constitution jong kari India ka kedau lenti bat hak kerpang ya uwei pa uwei unong song sinong, ban bat ya ke bor sorkar ban ai jingeda ya kamar yang bat ki badon haka kat kum ke jing penbait thamai ka sau pa amendment kat lai spa new pon riu yakini ki kendon labu haka benta ka basau jong ka directive principles of state policy bat ka benta sau a jong ka kamram ka badai menteri kam fundam kata ka dega fundamental duties pi provinsia di kimrat kimreng ngidon mo haka di badai kimrat kimreng kisim kido ngidon mangi na kaliang ka wildlife wing baladang ilap ikibriu ki balai kita lara kaying bishar ka rai penrem yapi laisnem pinrung pinsyong fatop lane arpusan hajar ka guna di ngit ginong kendong ngaru di nong kendong ila di kata ka pisam dan menah di sakawe la di kimrat jandu jaje le pi haban syong fatop laisnem ndon la kawe na rai penrem yapi ka ying bishar hap syong be laisnem ndon la lane hadu newsnem but guna ka di syong hajar ki case jongi ko wildlife ki long ki non available ki sir na rai penrem ti ban siat tingi wi imran siat wi skei apo si jing ngat rai kam don jimun toy sakaweru ngila duna ki mar ki mareng hungni bani penjot shui kita ngat rai yo jimun toy yu mangi kini khnare ki khna school ma ngana o mane hang thi ba ko jingi tangajan ying yo sngo umur siang bo wiar yo sngo yo i karabet yo i ki skei menta ngam yo issue chisam tin rei kolong ba sakawai nila masong sorong hapo Riboy district jongi bangidon ka nong khalam wildlife sanctuary kabari tang hang te thak kan yu i kimra na kalian jingi persyang ni dapat sengi banyada dengi akan tu yo baro mo kiba don hang ni bari kibriu long ba ka social media ban ya rablang ngibu kamera trap ru kibriu jatu jarak siyeng ngibu kamera trap bangintip bangin yo ka sensus kalau di kibara kan ni Riboy khalam ngin susarong ni kanika ka district jongi kaya terpari kiban hapo ka kalau pun kakper jungi ke jaka ke jungi, abang ibu isu pana ya kata, pek jaka milai deh. Ribu nengi pat nyelem penjot pun pernah.